Oke, si utu dek napai nontongi pelena, aja tak lupai, tabe, tak seberekir yolo, tali kei, sehari i, komengi. Terima kasih. Pas dito ni Kambon. Kamu kayak kesus tinggi di lalu na sedih. Pas ini Gambo nuasa lu ya. Depa. Oh, amboku. Ya. Enggak, Pak. Oh, lu pengen matu. Kita duit. Ambo. Kita dun kalau kan ya kan. Wah, di mina nang kali ngetu ambo ko gora-gora ini mak kada oto yang bo bongkoi. Pada nang kali ngetu. Ambo, tadi Ambo. Tadi kan kopi, terus diangkin makan. Kopi. Kasi dipuji-puji yang benek ya, kue pak di rumah aku, nafas sadiat buka. Belok puno kak, weh pala ka pa, weh doi. Oi. Lo tong kak no nero mana kowe pala natarok kak maju mata. Mungkin doang deh. Aku kena nak kopi ya tuh anak. Tega nih, weh, tega nih. Tega nih, weh. Tega nih. Weh, najin na ya. Hei, belok tong nak muno ikut dulu nak muno. Oh. Ya lo sedih ngambong merodo memang juga sedih tayo lo makanya kue pela ya lo tanya anu curi teh tapake tadi Elon amu. Hilala Elok nak muno ikut dulu. mana kalau kiuna na kopi mi ini sedih tay makanya ya runa ro ay lala Elok toni lo pasae. Kue pelas mereka julu makai. Nelo metodong puno katu. Lo pasae dulu pak. Cok, Ya. Kakak. silongan kalau pasain apa mano kan sedihnya buron anu perlu tapat silongan kalau Yo. pasain si baki lo pasain Ya. karena kasih bawa kilo pasain Iya. wah taruh bagan anaknya Kenapa iya? iya kalau pasain silong Mai silongan kalau pasain kalau pasain lo kalau beli saudara Oh iya. pekai kah PK, Rene, Iya, PK. iya. Ya. suruh kami pasain Ye. orangnya sendiri ya pada nama cakep pakai tanah sendiri itu make kopi lagi kacamata aku makanya kau PK. Telo lao. oh kalau pasain Bapak saya. iya Rene dah baik. macam apa lu tuh lagi kopar sih Mario tuh Berisi anu anu. Kemarin saya batu bandar, dia mana sulap, Pak?
deme. Wah, kurang bisa nak tu Papa Haji kau nak lain. Ya tu betul mengre unai mak bau sedih ni. Nanti campur tadi bawa padu ni. Masa pun itu kali. Iya. Oh, tahu. Asal kita sebung. Saya sebut. Asal kita sebung. Oh, nari sehari. Dua sebuah kali mas sebuah kan. Sembarang mau diwajah kan. Apa dia pernah panggil ni eroda bawa masa bunga kasih sedih mak bapak pada pun betul tahu ni kan betul tu Anak apa tu lama jambangnya. Tai mau tayar loh. sakit betul ambo Oke. sakit betul betul sakit betul Ingon metu. Sama mana ya metu tanah tu dia Dan Ingon lepas dong metu kudu. dan lepas sedih bawah tu mah. Apa sih pilih betul? dia kapan tanah ini Mana tahu apa bau? tanah bau nak Saya lo kan masker ya. betul nak pacik masker Dan ya sih saya metu. nak kau ini mat tak tahu ni kedai Dan dia ya ni kau tu ya. Gila anak tu. Kira kata ni ya metu. Maka tu sini teriak napa metu aja. letu ni Oke. kai Makai. letu ni Oh. terima kasih Kasih. Ika benda kam aja Ada kena tu Iga tahu dah rekam aja. kurang ya Pura tua na ya. Ya tu kurang kan nak laki ya ya tu metu ini kam aja. Hah? ya tu betul tak Iga makada na din re pada coka dia ka makamaja ona ya. oh itu tu paling betul Oh, no, 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 no. Tengau ya. Jom. Kamu kutana. Mana kata mas telepon HP ku? Kakak jaringan ni baru. Tinggi pengen jaringan ni baru. Tega kita untuk jaringan. Tega jaringan ni baru. Hah? Ya. Kaya ako, gumuwi na. Igamit din yung pan mo. Lagi baru. Tigaga. Ah. Tinggi mau dapat. Kasi ka bang? Ya sih. Yes. Tanpa ka boleh. Kanya bola pa pasang mo. Lara, Talaga bang? mana kata di kolom na? Pajangan mo. Foto jangan. Pajangan. Mana kata jangan? Tuh ku pasai. Kata ka beto jangan. Pajangan mo. Tega ki. Tukar ni. Belum selesai. Mega suara. Ayah le. Mana sih? Sulara ada kalian. Oh sulara. Kakak sulara lepis malampi. Sulara aga sana ya? Lampas sana, saya mau ke 5. 505. 5 ini. Oh. Wih. Malu pula deui. Anu na talaka 504 na. 504 nah. Iya. Apa kali 504 nah 501 nih. Bebe cukup situ. Nih, 4 nih kayaknya. Bebe cukup 501.
malupo to si 505 wasing ka 504 na. 501 mi. Bebe, takkan dia bago. Ha? Bebe ki mo. Okay. Bebe ki. Alagay may tu, dawang kalingay. Magay? Bebe ki tak mo. Oh, makada bebek ka. Ano pa mato na? 2,000 years later. Kami ka pangeron na. Manang ka mo sa nasa kang bebe di mas ay. Bebe ki sedang namo. Tingin ni ron na. Kada ka marlopo mi. Nomor lopo. Alagay mo yun. Naka nomor 505 mi, 501. Tadi. Banyak kali nyai. Oh iya, cocok na yan. Oh iya, si Pastor baka. Si akan ang linya deh. Si Ratu Silawe. Ratu Selawe. Awi, aga na yan sa 100 Salawe. Oh iya, to si Makuta. Di mo tawari. Pwede ma. Sa talong eh. Si Ratu na Salome. Si Agar Salome. Ya ko Selawe si aga. Si Ratu 25. Oh, iya ko 100 sa Salome, 120. Si Ratu 20. Iya. Pwede ma tu. Oh iya, talana pe. Basta bumi. Oh iya, talana pe. Ano deh? Iya na rojo. Ya. Kanya di paling kalingan. Iya. Pwede na Jody. Jadi nah. Ada. Oke, terima kasih ya. Kasih banyak. 1,000 years later. Ah? Dewa kulisu. Dewa kulisu. Dewa balik. Bukan roy cilelang. Ah? Makai? Oh. Ngojek. Ya. Kata aku aja magpalo na iya ba po si pala tu kata ko amo aga teka na ko tiolo ya ka ni pale ya lo magpalo tu kata ani ha apalo no tulo tayo macana iya dua ka iya to sa semua aja lah sama aku masa bumi ya Wah. Jujungi. Yang palotoy, pasusun. Yang bilangnya akan dimasak deh. Awah, ajak gue sekitar Jolo. Ya. Awah, kata ini gua balik kakak. Udah ada yellow season no? Hah? Yolo nih kue, warung palade. Yolo nih kue. Oh, kande dua nih pakai kue. Yolo season no? Kaya nama taruh yolo. Ini nomor dua. Ini nomor dua kok. Warung palade ya. Hah? Itu pakai tinggi. Ya. Aja terus ini paloi. Tambah-tambah itu wajah na tuh. Baru palade tuh. Si ake wajah ko cilon lah. 5.000 na. Ya ko hubungi. 5.000 to ma. Oh iya patron na pelo bungi. Oh patron na bungi ya. Iya.
Malaga matko. Pero si sempi. Malag kami, rekto. Paleway le mo ko ya. Paleway. Ah, ya. Paleway le, paleway. Apa lo ki sempi? Wo. Kan leway mo turun taro. Bibir na sa kaya din. Apa na? Mau aja kyo na malalat kire ono bulay. Ini pang di. Kenapa? Diba na to? May pasay. Para ba joke ako? Hindi lagi panguji eh. Ano ka? Eh, apa 5 sebut mo kecil lah, 5 sebut ko bumi lah, 5 sebut mo bela-bela. kaya. Iya tuh joke ako liso. Iya. Ay. Wase be. Bebe ko itu. Ano ka? Bebe ko, papalar ko liso. Kenapa ya? Diri pala, baby. Oh, no.